vedno išče Omića, potem pa Borbenin, visoko skočil Dino Murić. Sedaj je Rupnik iz nemogoče situacije zadev. Izkušen Marinović. Skok prekratek in Jan Močnik v prodaji. Lepa podaja do Čupića. Omić, Gregor Hrovat, kroli ga potem pa Omić, desno nabilnega položaja, natančen zdaj zanačenje. Zdaj ima Helios prav gotovo žogo za zmago. Jure Pelko zadeva. Za vodstvo za 2. Lepa podaja do Omića. A to bo Omić zaključil. 30 sekund do konca, Helios ima žogo rezultat, pa je zanačen. Brez osebne napake mora sedaj seveda košarka. Neverjetno, kaj se je sedaj zgodilo in pripetilo Marku Marinoviću.